National Vice President ke National People's Party, Bak Preston Tensong, ulah peramjur yu Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, MPCC, Bak Benson H. Pala, ubala keno bak sekretariat kelalong kum ketem, yisela kam seniu hak jela. Menin ngoyoi Presiden juga MPCC, ukeno upelom deut hala ya ke sekretariat. Uang hana ke sekretariat ke kelaka krem kinong tu. Nga kuat benong yunong yalam, ya inong yalam juga parti Kongres. When ya ketua statement jobi, namar baki kon ke barit ki jongi, lada karung haka japing joki ya kabakot muka, kerja statement nga jobi, kaya kebencia ya kecelah nga jongi, kaya kebencia ya kalau sen jongi hapok Meghalaya. Ngida sekretariat bon sen ngayo to yopi. Ngiju kerpat ngi kerpon. Yegi jaj niam gi jaj balang ge baper to ken mau lembat pelong ke jing duai. Bangi ngi badon hantai sekretariat. Ina sisaban sekretari ho. Ya kari ya ka jaj penreu juga jelah. Bangin yo i sisabawan tu ke jing kerhu. Hati long ying hati long sen bawa. Kata ketika kam, berkata ketika duty, kau boleh ukot yang nak, boleh ukot yang ni, bangin syakri, yang kipat pak jom kejelah Meghalaya jom ibarokoi. And many people long deu thala, kan mau boleh unsaai ya kabaino. Pikiran tambah mi utleh. Kata kalau kaya kebom snow tenang. Kata kaya agenda jom ka Kongres mentaga gerti. Sekarang Hills rokaju, haraja bala, hamau pelang rokaju, bat hamau rengkeneng rokaju. Hakwai galiang ulah pelaru bonong ilam galiang Persya. Dr. Mukul Sangma ulah kerpari ke NPP beni trelang bathau sarkar. Tak baong baik sambadap Dr. Mukul udam yu kat baik hendiat benai ulawan ben penbiet dak baong kupara tonia mapno bathau sarkar. Nadio to pi hakini ki benai ke lalai no. Gajingwan kro yang ni hana beni thau sarkar lang. Ani Mukul uya mu tepi ka bom loy krensu. Banga ke nya dos ke belapalat mah hakini ki stem ki benai ke lalai. Ukro bijor ko brodar itu saja mapno. Tos segi thau sarkar biang ke NPP bar ke Kongres. Nga om kublai sipun Dr. Mukul. Bila perketang dia ke pajba jo ke jela. Namar ngadon ke Kongres. Nado u ajar lai. Bang ngadon ngalong minister aru nado ajar lai. Hadu bangan syak penhab. Hawa ajar kakan yo. Ngaktif lut, ngayo ilut. Nga kata-kata ngong epi, ngong yo Dr. Mukul kulai siajar mo. Bas ngau bah long ki beredi bansyong habarenda jo sekretariat. Hadu bakut u arpolai, bakum juru bangindang tuteng hadu u arpokra. Kata kadai karai ramba jongi nakaliang ke NPP nakaliang ke UTP nakaliang ke parti barok ki badon mentah haka sorka.